Wayqi panaykuna llapa llaykichispa munay suma hatun napayukuyta waqmanta chachimuykich. Kay tukukuypiña kashanchis paqarin tukuyusunchis sábado punchaymay sumaqta kunan chayanchis kay viernes nisqama. Kay semanape último punchaypiña chay kashanchis kunan. May sumaqta kay semanata purishanchis kay semana santa nisqapi. Kunantaq taytaysmanta mañarukusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku, ancha tapunin taytay agradecikiko. Kay wawaykikunata may sumaqta kansaminchaykuy taytay. Gracias kay semanapi may sumaqta makikita taytay nuqayku sientiko. Compañaykita taytay munayta nuqayku. Compañaykian taytay kay semanata munayta nuqayku puriko. Saminchaykuy taytay kay wawaykikunata. Waqmanta mañarukuyku taytay. Umaykota, sunquykota, may sumaqta kankicharispa qamparlapayamayku. Mayqin waykipasha kaypi mahal kashankunan papito lindo sumaqta qan bendeciyku, saminchaykuy taytay. Chillata mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo aykusutinpi. Amén taytay. Amén. Marcas de sanidad nisqa. Manan Jesucristo yayanchisqa makinwan qormurusqachu sayashan. Sino payqa hampiyuytan munashasunki. Kay Evangelio según San Juan esqun t'aqaynintan kunan qhawarisunchis. Huqmanta hasta chunka ishkayniyuq ch'ikunkama qhawarisunchis wayqipanaykuna. Kusisqa kashanchis, kusisqa. Jesucristo yayanchismi mashkhayta qallariwanchis. Jesucristo yayanchismi mashkhayta qanta qallarirasunki. Jesucristo yayanchis raykun kunan kaypi qan kashanki. Jesucristo yayanchismi kay llapan ch'uya qillqapi paymi runataqa mashkhan. Paymi wawankunataqa mashkhan. Y manan payqa mashkhanchu yachayniyuqkunallatachu. Manan payqa mashkhanchu ashkha qullqiyuqkunallatachu. Mashkhanqa taytanchisqa llapantan hatunta huch'uyta, kuraqta sullk'ata, qhapaqta pobreta, warmita qharita, yachaqta mana yachaqta, ley yachaqta mana ley yachaqta. Jesucristo yayanchisqa mashkhan llapan runatan, llaqta. Llaqtapi kashan wayqipanaykuna imaymana runakuna, huch'uykuna, hatunkuna, waynakuna, sipaskuna, machu runakuna. Kashan wayqipanaykuna llaqtapiqa y kay llaqtan wayqipanaykuna nuqanchis pertenecientes uq llaqtamanmi. Uq llaqtan taytanchispaq llaqtanmi kanchis. Y costumbrinchis huq, munakuyninchis diferente, takiyninchis diferente, puriyninchis diferente, hasta bromeatoria nakunanchispis diferente. Costumbrinchis diferente. Y Jesucristo yayanchisqa kay ishkaykutita hamunqariki kunan segunda vez nisqapi kay llaqta raykun kutimunqa qanrayku nuqarayku. Wayqipanaykuna kay Jesucristo yayanchis mashkhan. Haqay Jesus pasasharan hinaspa qhawarin ñaw sarunata nasisqanmanta pacha. Imaymana qaynawanchik qhawarinchis hinaspa nisharane noqa 15 problema kan hatun problema runapi. Más problema kuna kan. Pero 15 noqa reparane, 15 noqa riqsini. 15 kotepe runakuna a veces hatun problema kunaman metiokonku, hatun ñak'aripi tarikonku imaymanapi. Número 1, familia. Familia. Mana noqarikunichu ni riqsinichu más hatun problemata familia manta. Familia ocupe, casado ocupe, pareja ocupe. Problema kan, mana mikhuy kanchu, mana puñuy kanchu, waqay, renegay, waqay, k'aminakuy, qihanakui, waqay, wawakuna waqan, wawakuna llakikun, taytamamakuna waqan, kuraqkuna, sullk'akuna reneganku, vecinokuna asikun, cosikun. Problema familiar. Número 2, ishkay problema. Mana waq problemata riqsinichu noqa, salud.
onqoy imaymanata ruwachiwanchis onqoy maytan mana purisunmanchu hampesqa kananchispaq imatan mana bendesunmanchu con tal que hampesqa kananchispaq mayqin doctora nisqatan imatan mana runa ruwanchu con tal que hampesqa kananpaq may suyutan mana viajanchu qurqiyuqkuna onqoy kinsataq kay carácter nisqa carácter si noqanchis solamente carácter ninchista controlakuyta atusumman puri qhaway mira iminata cartera purishanku iminata callikunapi manejashanku k'aminakuylla insultakuylla k'aminakuylla haqaynalla imaymana ajo cebolla imaymanallata parlayushanku carácter rayku wawakunata renegachinchis k'irichinchis vecinokunata k'irichinchis k'irichinakunash noqanchis pura alto semiyuq kaspa mana mayqinpis perdeyta munanchu mana mayqinpis ari nikuyta munanchu carácter familia salud kay carácter kanman chamaskuna kanman puni pero noqa sunquypi chaytaqa pinsawkushani kaypi kashan qhari ñawsa nasisqanmantapacha nuqanchis ñawiyuqkuna qhawaqkuna mana imaginakunchischu iminan ñawsa nasi ñawsa kay nasisqanchikmantapacha qan kawsawaqchu atiwaqchu kawsayta a ver ñawiyuqkuna ishkay hora huk p'unchay ishkay p'unchay huk semana huk killa huk wata mana ñawiyuq ñawsa k'aspiwan purinayki huk makiykimanta apanasunki kantushallanta purinayki susigullawan purinayki mana pukllayta atiwaqchu mana qarqunputa hayt'ayta atiwaqchu mana común challwaq puriwaqchu mayuta mana sapallayki mana riqsisqa ñanta puriyta atiwaqchu sasa chay vida hinaspa runakuna rikuspa tapuyunku discípulunkuna tapuyunku yachachiq umalliq pitaq huchaman urmayuran taytankuchu paychu kayna kay runa ñawsa kay pachata hamunanpaq kay tipo creencia karan iñi karan ima si mayqin wawaña nacen suyt'u mayqin wawaña nacen chakin mana allin chakiyuq ñawsa o roqt'u o uyachan o simichan o hlaruman o mana parlayatiq o mana cuenta qokuq imena entonces taytamaman huchaman urmayoran chayrayku chay wawa ahina nacen ahina karan creencia y a veces noqanchis familiapi incluso chayta pasanchis imarayku kayna onqusqa kashani seguramente kay brujeriyata charuwarwanku seguramente haqaynata dañota ruwarwanku seguro haqay ruwasqaymanta kayna kashani seguro haqaymanta obvio claro que sí noqanchis decisión tomasqanchikmantaqa consecuenciataqa chaskisonmi wayqipanaykuna manan restaurante noqanchis haykusunmanchu mikhuq común hinaspa chayta hap'ispa mikhunakunata imikinsatawa platota mañarukuspa común tukuruspataq pasakapuyta munasumanchu mana punkupi kashan vigilante señor restaurante vende haqay señora dueño ayparamuasun iq'asuruasun y razón ninkanqa pichus restaurantema mikhuq puriqqa pagananmi tukuspa ahinan kay vida wayqipanaykuna mana imatapis ruwasunmanchu mana noqanchis común pasaspaqa cigarrota fumanchis tragota tomanchis caracterinchista mana medicunchischu mana controlakunchischu mana taytanmanta mañakunchischu k'irichisun y mana amigoyuq kasun reunionkunapi mana invitawasunchu haqaymanta ayqinkunqa noqanchimanta porque noqanchis kikinchis chayta ruwashanchis imataña ruwanchis chaypis consecuencia kanqan wayqipanaykuna entonces kaypi chayta tapuyunku respondiendo Jesús contestayo Jesús nispanin ima nispanin manan paychu ni taytamamankunachu sino taytanchispaq obran manifestakunanpaqmi kay
Imarayku no unquskashani, imarayku ñak'arishani. Taytanchispa obran vidaykipi manifestakunanpaqmi chay pasasunki. Allinniykipaqmi wayqiypanay. Hermano pastor, manan kan yachankichu kay nanaynita. Manan kan pastor, manan yachankichu. Taytanchispa obran manifestakunanpaqmi chay pasasunki wayqiypanay. Porque si mana chay pasasunki manchu karan chayqa, mana pascha kan taytanchista taytayni waqchu karan. Taytanchismi a veces permiten, aunque mana paymantachu chay hamun, sino awqa Satanasmanta. Pero taytanchismi chayta permiten, kan payman hapi payukunaykipaq. Imarayku familia kupe problema kan parejawan. Allinta riqsinawkunanchispaq. Allinta uqllanawkunanchispaq. Hukkuti, hukbes, si problema presenta konka, ay ninanchispaq. Wayqipanaykuna, allin matrimonio kunaka, allin pareja kunaka, mana problema yuqchu. Hermano pastor, kasarakuq mana pacha noqaykuqa mana haykas problema yuqanchu, mana punni noqaykuq problema riqsiykuchu. Llakikuni. Porque mana pascha allintachu esposoykita riqsinki, mana pascha allintachu esposaykita riqsinki. Porque kay ima posuqupatapi hinapi pascha qantiyashanki, mana riqsispa vidata. Porque problema kan problema en verdadero carácter taqa riqsina con pareja kona. A veces no caes jawarinchis chunka pishqayuq watataña kasarakuqkunata, ishkay chunka watayuqtaña, 15 chunka watayuqtaña kasarakuqkunata. Hinaspa no caes ay mira imena cosasqa tiyakunku, mira munayta purinko. Mana no caes yachanchichu ima problema taraqmi paykuna mana pasarankuchu, ima taraqmi manapis paykuna rikurankuchu. Hermano pastor, no caga 15 kutitaña taqanakuyta señora yan munarani. No kaykuqa 15 kuti ishkay kutitañan pastor taqanaka purayku. Chay mantañan kunaq kutiata muyku. Ñawi taraq kicharini hatun taraq. Problema kunaq kanmi. Chay problema kunata ganaspan ñawpaqa manpurinanchis wayqipanaykuna. Kaypi Jesucristo yes nishan. Kay obra y manifesta kunanpaqmi kayqa pasashan nispanin. Innecesarium kay obra ruanay. Taytanchispaq kachamusqanman hina. Noqa mientras kay p'unchay kaypi kasaq ituta. Noqa mientras kay mundupi kasaq anchaymi kani kay mundumanta. Jesucristo yayanchis. Noqan kani nin masaqaypi, noqan kani sacha, noqan kani rama, noqan kani yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada, pues no camanta cancona iterenguisheja, no camanta cancona aparta con guisheja, manan imataps atinkichishoroaita. Mira, cierto, no cans kikillans manta mana maquinis tocaría mancho, no caca huchamurmayo mancho, no caca hermano cane, no caca mana mancho, porque mana no canchis picancho a ti. Jesucristo yayayanchispin kallpaqa atiqa imanan payqa purishanchu purinñan payqa qallarimanta tukukuyman tukunñan. Ejemplos he dado, no cansaqaykichis ejemplota iminatachus no qaruani ahinata ruanaykichispaq wayqipanaykuna. Payqa purinñan, chayanñan, payqa gananñan, payqa victorioso, payqa gananñan. Manan payqa intentashanchu. Huchaman urmaykone, huchaman urmaykun, haqay hermano, llakikuy kashan, seguramente awqasatatas ganaron, seguramente llakikuy. Ni reneganchis pashaymantaqa, llakikuy. Porque pay puqllashan, iminachus michiriki puqllan hukuchan rikunkichis, tristetan hukuchaqa, qunqurchikimantaraqmi churayukun. Watakiyon pampapi volteakun ishkayman michiri, oqarin choqan, puqllan. Jesucristo yayanchisman vidanchista entregaspaqa manan kanchu fracaso wayqipanaykuna. Manan uyanchistapis pampamanchu k'umushasun.
Ven, hermano kona, parte especial tatakita monan. Pampa pe kawashun, takishan. Altoman maki uyaykita ojari. Allinta taki, kaypawan taki. Porque Jesucristo yayanchis saminchasunkiña ampachanña huchaykita. Pay llapan huchaykita hap'iyuspa chuqayapun lamar qochukuman. Kunanqa musuqruna kanki. Saqi huchata, saqisunchis huchata wayqipanaykuna. Noqanchispaq decisión ninchis. Kananmi acción nisqaman. Mana qhawananchis, ay, ahina chariki, haqayna chariki, mana. Noqanchis sayarinanchis, noqanchis hap'ipakunanchis, noqanchis chaskinanchis. Y chayta uyarispa, noqan kanik anchay kay mundota noqan anchane nispa niran Jesús. Chayta uyarispa, Jesucristo, chayta nispa, Jesucristo yayanchis pampachaman toqaron. Toqarospa uruchata ruarun. Uruchata ruarospa ñawichanman toqayninwan ñawichanman churayuspa nispanin puri. Maqchikamuy haqay estanque Siloé p'uytupi. Hinaspataq pay sayarispa kutispa maqchirukuspa kutimun rikuspa ñawin kicharesqa quedan. Ah, 5 minutos. Ah, yo dije espera, alto. Ya que tienes un letrerito, Ya, ahora sí. Seguimos. Sí. 1, 2. Hinaspataq pay kutimun ñawinwan rikuspa. Imagina con que wayqipanaykuna chay milagrota. Mana hayk'aqpas rikuranchu. Mana hayk'aqpas pukllayta ateranchu ñawin rayku. Mana imacha iminacha haqay color, iminacha haqay mana yacharanchu imatapis. Nirayanku, haqayna kashan, haqayna purishan, fiesta kashan, oh payqa ñawsalla imaginakuran iminata chariki. Kunantaq ñawinwan rikurapun. Kunantaq ñawichanwan qhawaripun. Purispa mana pitapis niñachu apariway, yanapaway, maypin kashan, bastonnita, aspita ay haywarimuway. Mikuna maypin kashan, kuchara maypin kashan, mana pitapis kunan molestapunñachu. Mana pipaqpis kunan kargañachu kapun. Mana pipis paymanta amikunñachu. Kunanqa purin pay munayta sumaqta. Hinaspa paynin runakuna ninku manachu kay kashan haqay tiyaq limosnero, manachu haqay mañakuran limosnata, manachu haqay mañakuran. Hukunataq ninan mana paychu payman paresikun, pero payri no kankani chikataq qunqawaq maymantan taytanchis urqumurasunki chayta. Chikataq qunqaruwaq iminatan taytanchis tarirasunki chayta. Imaynan kasharanki taytanchis qanta tarisunki chay punchay. Yuwashanki. Kunanta qhapaqyarunki. Huqkuna niranku manan paychu. Huqkuna niranku paymanmi paresikun. Pero payta tapuyunku. Payta. Maypin pay kashan. Y paytaq nin mana yachanichu. Wayqipanaykuna noqanchispascha kashanchis ñawsa espiritualmente nisqapi. O noqanchispascha hermanoña kashanchis watan. Predikanchis pulpitupi hayk'a kutita, hayk'a runakunaman, pero mana riqsinchischu pin payta. Predikanchis imaymanata may sumaqta, pero mana riqsinchischu payta. Kunan noqa taytanchispaq sutinpi invitayusayki. Si qan nisitashanki taytanchispaq saminchananta. Si qan kashanki huk problema nisqa saludnikipi o mal kashanki chakiykimanta, wasaykimanta, ñawiykimanta, ninriykimanta, umaykimanta, nanashasunki sunquyki o aychayki, tulluyki, operanata nisitashanki. Taytanchisman vidaykita entregay.
Mana no qarexsinichu hoj unquyta mana hampiyuqta taytanchispaq. Taytanchisqa mana mayqin doctor hampiyatisqantan atin. Chayrayku kunan noq invitayusayki. Wayqiykuna panaykuna paqarin kanqa sumaq bautismo. Paqarin kanqa munay bautismo. Hay k'awamasinskunan paqarin bautisakunqaku. Qan chay filapi churakunki. Ari haqay wichaypi, oraypi, hinantin llaqtakunapi kanqa bautizo, pero llaqtaykipi qan bautisakunki. Kay munay sumaq iglesia mahaykunki, y sutiki escribisqa kanqa kay kawsaq libro nisqapi, kunan invitayusayki taytan sutinpi. Bautisakuyta munashanki, preparasqaña kashanki. Hermano pastor, manaraqmi preparasqachu kashani. Karan Bibliapi nin mana preparasqachu karan bautisakunanpaq. Mana preparasqachu karan. Hinaspa mayuta rikuspa nin kaypi kashan Felipe, mira uno kashan. Bautisakuyta munani. Tapuyun. Iñinkichu. Ari iñinin. Entonces bautisakuyta atiwaq. Carretamanta orajaronko, haykunko mayuman, unoman. Hinas chay unope bautizaron. Hinas chaymanta kusisqa chinkaripun. Apostol takutinpun hoqlaroman. Bautisakunapaqqa a veces nuqayninchis pagarosaqraq, kaytaraq churarosaq, kaytaraq ranterosaq, kaytaraq pagayorosaq, kaytaraq uqarirosaq, kaytaraq cambiarosaqraq, saqirosaqraq. Bautisakunapaqqa imaynachus kashanchis aynan entregakunanchis wayqipanay. Taytanchis kunan saminchayusunki y sutiyki qillqasqa kanqa kay kawsaq libropi. Taytasmanta mañarukusunchis, chakimanta churayakuy y kay ñawpaqman hamuy, porque paqarin qan bautizasqa kanki. Familia ikunata munay sumaqta wajaruy, invitayuy, iglesia kikin may kusisqa, hermanos diáconos, diaconisakuna, may sumaqta toallachata alistayuspa, may sumaqta pachantapis cambiakunanpaq apamunqa, todo munay sumaqta preparakusunchis. Taytansmanta mañarukusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku, kay waykunata sumaqta munayta saminchaykuy. Ñawpaqnikipi kashan chakimanta, bautisakunankupaq. Paqarin may sumaq bautizo apakunqa. Sutimanta suti kay waykunata saminchaykuy taytay. May munayta, sonqoykutaqa manan mayqin runachu tukayun. Qanmi taytay tukayuankiko. Kay Santo Espíritu nishawanko, puri, bautisakuy nispa. Taytay, saminchi que waykunata waqmanta, chiyata mañarkuyku, ancha munakuq Santo Jesucristo de su tiempo. Amén, Señor.